Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Kapitan. Beberapa pertanyaan tentang masalah agama. Ada yang menyatakan manusia meninggal dunia, mati di dalam bulan Ramadan itu siksanya ditangguhkan sampai akhir sholat Idul Fitri. Benarkah pernyataan ini? Niku adalah salah satu pendapat. Sebab masalah gaib beli bisa sepakat. Kabeh durungan sing beru. Masalah mengko. Jadi kita kepribadian, kita sia apa geprake baelah. Kang penting mati kelawan iman lan Islam. Bulan puasa boleh, sebab ning bulan puasa diistirahatkan. Wong kang oli siksa kubur niki, siksa kubur diistirahatkan. Difaham saking siksa kubur diistirahatkan, maka kang mati bulan puasa kalau netepi oleh siksa niku diistirahatkan, ditangguhkan sampai habis bulan puasa, sebab bulan rahmat. Jadi enaknya mati bulan puasa berita. Samakah kuburan dengan alam kubur? Lain. Baka kuburan tanah kang bertumpuk bata berciri nisan ana maesane kuburan marane. Baka alam kubur la ya'lamuha illallah, langkah sing nguru kecuali Allah. Sejen alam, jangankan alam kubur, alam mimpi bae dhewe masih ning darat ngene. Alam mimpi sampean lokan beli ngimpi enak, Masya Allah, ngimpi jalan-jalan mangan roti durung tutung tangi berarti cua be kan. Kalau kuburan dan alam kubur tidak sama, kenapa orang masuk ke pekarangan kuburan mengucapkan salam khusus untuk penghuni kuburan? Mengapa? Jawabnya sebab dicontohkan ning Kanjeng Nabi mengkono. Kenapa baka manjing ning alam kubur ning napa daerah kuburan assalamualaikum, padahal alam kubur duduk kuburan? Sebab Kanjeng Nabi ngupai contohnya mengkonon. Saniki arep uruk salam ning alam kubur ning endi? Karena niku hukum niku kang luwi kang parek. Al hukmu niku kunna nahkumu bidzawahir, kita ndeleng zahire. Alam kubur ya manjinge sing kuburan kin nggih wonge. Dali manae ning alam kubur? Manae ngendi? Ya manae. Ya mana ngendi? Ya manae konon. Manjinge sing kene iki. Manjingnya sing kuburan, toli mengkoe ning alam kubur. Bokap dipercaya, boleh. Coba, bakal kepengen buru alam kubur, manjing ning kuburan dingin. Bokap dipercaya, brok dikubur. Mengkoe ana ning alam kubur. Apakah benar manusia yang meninggal dunia kini wong takon mati terus? Sebelum 7 hari ruhnya masih di sekitar rumah, dan setelah 40 hari waduh
Rohnya itu baru menjauh. Beli baka wis meninggal ya wis ning alam barzah. Kusi ning dunia lo karena berkayangan kasih memedi. Loh, memedi itu apa sih? Nyongan ente wedian dari diwedeni. Tapi lamun ente wanian sih memedian layu. Apa yang sebenarnya roh, jiwa, jasad? Ada yang berbicara, yang bertanggung jawab di akhirat nanti adalah jiwa, bukan roh. Karena orang setelah mati, roh kembali kepada Allah. Nikmat atau siksa, apakah jiwa, apakah manusia ini ada 3 unsur: roh, jiwa, dan jasad. Begini Tuan, tentang roh stop. Soal roh, soal urusan Allah. Wa ma'utitum lan isun beli ngupaining sirah minal ilmi saking ilmu illa qalilan angin setitik beli kentug kanggo ngukur apa kang aran roh. Soal roh soale Gusti Allah. Apakah roh ku ambekan? Gampang ngomong. Karena niku soal roh stop. Soal jiwa, lamun jiwa kang dimaksud niku jiwa isiye ning ambekan, wonten jiwa kang dimaksud psikis, ilmu jiwa. Sejen wonten ilmu jiwa bangsa, wonten ilmu jiwa manusia, wonten ilmu jiwa bahasa. Pirang-pirang. Jadi perasaan kang tatkala ana wong ngomong tersentuh terak niku jiwa nih. Maksude kanggo kita ki omongan ki urip jiwa ari jasad kang kasar niki wong urip nalika kumpule roh bari jasad, nalika jasad kumpul bari roh normal sehingga anak akale niku arane mukallaf. Lagi roh durung jasad arane zaman arwah. Lagi jasad ditinggal roh arane mati. Jasad manjing kubur habis cerita langkah apa-apa. Jadi kang ditakoni siapa? Wonten ning alam arwah maning ngrika ning akhirat urip roh mengko tatkala tes kiamat roh niki ditekakaken maning jasad ning Gusti Allah. Jasad kang mau wakila jasad kang mau kan wis mati. Gusti Allah lagi durung anak-anak kenang bae bisa apa maning wis pernah ana dianakaken maning. Gampang nunggu Allah. Adan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu